Ih, cakep nih. Israel. Привет. Are you from Ukraine? Yeah. Yes. Oh, you from Ukraine. Can you speak English, Kak? 50-50. 50-50. No problem. How is Ukraine right now? Is it good or bad? Good. Good. Yeah. Oh, good. What city do you live? Do you live in Kiev? Do you live in Kiev? No. No. Where do you live? Kharkov. Ukraine. Yeah, Ukraine. I know you are from Ukraine. But what city do you live? In what city do you live? Hah? Dia nggak ngerti, cuy. Wih, mantap deh. Bang, lagi apa, Bang? Hello, my friend. How are you? I'm good. How about you? Wait, I'm from Indonesia. You from Ukraine? Yes, of course. Oh gitu. How is Ukraine right now? Is it good? Russian партизаны, motherfucker. Waduh, emang Russian Putin. army suck dick. Putin хуйло. Kulwot apaan? Хуйло. Kulwo. What does that mean? Хуйло. Putin хуйло. Bad. Very bad. Oh, very bad. Kulwo. Oh gitu. Very bad man. Very Batman. Хуйло. Batman mah manusia kampret. Batman. Хуйло. Iya dah, Bang. Be careful, Bang. Приезжай, будем їсти сало, пити самогоночку. Oh gitu, banyak roket terbang terbangan. Ну ее нахуй, да? Myanmar. Yeah. Lu Myanmar ya? เขาก็นาสวัสดีครับสติง Myanmar. Halo, what's up? Lu dari Myanmar? You. Halo, what's up? WhatsApp mulu. Adanya line gue sama Discord. Mau gabung? น้ำค่ะคุณนา Nggak jelas muka lu jamet. Udah mandi belum lu? Di gedung dari Udah mandi belum? So ganteng banget lagi mukanya. Ngapain? Pakistan. Pakistan. Grave. Indonesia. Nice bro, Indonesia. Are you Muslim? Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Are you Muslim, my bro? Yeah, I Muslim. You Muslim too? Yeah. What's your name? What's your name, my bro? Kok ke bawah sendiri? Taruh ke bawah sendiri. My name. Tupat sayur. Yes. Tupat sayur. Muhammad Sayur. Tolong banget. Tupat. Nice name, my bro. Tupat Masya sayur. Allah. Tupat sayur. Tupat sayur, my name. Lanjutkan. Ih, cakep nih. Israel. You know it. Israel is colonizer. Private. Israel is a land stealer. Private. Udah beautiful. Israel. Aduh, why you laughing Israel? What's your name? Waduh. Singapura nih. Ya, Israel. What is your name? My name Bihun Toprak. Your name, sir? No. What's your name? My name
No, that's my name. Your name. That's my name. No, this is not good name. Eh. Siema. Waduh. Jak siemasz? Ja nie rozumiem was. Nie rozumiem. Jak siemasz? Co? Jak siemasz? Dobrze. Nah, gitu. Dobrze jawabannya. Ja z Ukrainy. Mówisz po polsku? No, 50/50. Gue malu nanya orang Polandia bisa bahasa Polandia gak? Gue yang nggak bisa. Nie rozumiem. No, ja z Ukrainy. Ja rozumiem 50/50. Suaranya kayak Marsha and the Bear ya. What's your name? What is your name? Yeah. Ola. Ola. Ola olela. Ola olela. Where do you live? Wah, jatuh. Rusak dah, dimarahin mak lo dah. Ngapain di dapur? What are you doing in the kitchen? Ale co kуда? Can you speak English? Nie. Nie. Nie wiem. Olah. Ya udah, kita mau ngapain? Mau ngapain sekarang? Lu nggak bisa bahasa Inggris. Gue bisa bahasa Inggris. Lu bisa bahasa Polandia, gue kagak bisa. Terus kita ngapain sekarang? What kuda wy? we supposed to do? Kita mau ngapain sekarang nih? Z jakiej strony? Ya udah, ngobrol pakai bahasa masing-masing ya. Mak Z lo, jakiej wy strony? mak lo mana? Mak lo. Bang. Israel. No, Palestine. Oh, ya Palestine. Iya dah bang. Apa kabar? How are you bang? How are you doing? Wah, What's you. your name? My name Gesper Satpam. What? Again? Gesper Satpam. What? Gesper Satpam. Zatan. Lagi apain gelap-gelap? بتحب الحمام؟ Mati lampu. بتحب الحمام؟ Oh, kenapa? Gak bayar listrik? You don't pay electricity bill? Yeah. Ya, bye. Bye ente. Iya bang ya? Israel ya bang? Iya. Oh, Israel. Payah. Nice tattoo bro. You go to the hell directly. Mantap jiwa. Sawadikap. Tukang sulap. Makan lahap. Kontrakan pengap. Kapun kap. Ikan kakap. Bang, bisa dicuekin gua. Ngobrol, chatting. Oh iya, nggak boleh ngomong ente. Lagi puasa ngomong deh. Lu, ya Allah, ganteng-ganteng nggak bisa ngomong lagi. Ngomong bang, talking. Can you talk? Oh, yuk, mulutnya lagi dijahit bro. Pakai gelasan kobra. Israel, payah. Israel is colonizer. Prepet. You from where sih? You Palestine nih? No, I'm a soldier of Israeli army. Oh, wow, tentara Israel. Soldier. We are a soldier. Launching rocket. Yeah. We are a fighter, yeah. Fighter with. Yesterday, two terrorism. Oh, gaya-gayaan lu. Panjang. One in the head and one in the chest. Oh, gaya-gayaan nembak lu. I'm a crazy tampulin lu. man. Fighting with Hamas, Weh. Hamas, aduh, parah lu. Bongo lu.
Ngetembak-tembak aja orang lo. Let me know. You know. Israel is a land stealer. Private. Parah lah. Sini lu, maju lu. Gebukin awal pemuda Pancasila juga lu, mejret lu. Belum tahu pemuda Pancasila kalau udah makan rendang kondangan. Ya, gue berantem nih. Sini maju. Ada Israel. Subscribe.